1985 kum chun India gam Agra apat kilometer som la segi a gam tha a Bargaon kiti kho khat a hin Toran sing a hi lo le ti tu tia zong ki he chapang khat ana umin hi che chapang pa hi kumni a hinin ki chi tain ana pau thei tan a hi chapang khat kumni a hlina ki chi ta a pau thei a dei a sei thei ki ti chu ga gel dinga ki pa ta khat a hi ahin ama ti tu chu ahung pau thiza konin anu le apa ki pa sa sangin lungim na zo ana hin a hi ti tu kumni a hlina ahung pau thiza hin thil kidang ta ana sei do zin ama pan kapa ko machun ke hin ka zile ka cha te phaten eina vet tu pi hen ahin khodiu ka lungim pi etin a sei zetin ana sei pi untin ape na anu le apa ko ma ana sei zin a hi hi chun ti tu nu in jong ipi thu na seiza koina sei na hamtin adongin a hi le aman ka in sung mi te ka sei na a hi tu hin agra muna a chengu vetin anu chu anadon butnin a hi ti tu in aphat sein anu le apa ko min nang ni hi kanu le kapa ta be na hi hon poi ken nu le pa chum ka nei zin zile cha jong ka nei sa a hi tai ka in ka ngai se ka inin nei hung tha honin tin anu le apa ko machun kapumpumin ana sei zin a hi हम पूछते थे कि हम कौन है तो ये बताता था कि हम तुम्हारे घर के नहीं है apat na lang chun anu le apan zong chapang pau ki zillai a hin thu amo se ji a hi tin angai na danin anagel ho hon pon a hi ahin kumnga ahung thin zo 1988 kumin ti tu thu sei la sa ho chu ginmo na sangta ahin nei hon tan a hi nikhat ma hi ti tu in ke kamin hi Suresh Verma ahin kazinu min uma ahin chule chani ka nei honin amin hon romu le somu ahi tin ana sei zin ahi ti tu in a sei be na a agra in zong ka nei zin chule Sardar Bazarin dokan zong ka nei je anatin ahi aman a sei be na a nitha khat hi adukana pat inlam ahung ki le jing lai zin pasal minin mei thalin kaluchang anakap honin eina that hone tin a sei zin ahi ama hin Athijouva iti aha lova I alo uham abonin a sei zin ahi achi sa kumthum masang chun ama thu sei ho chu aso pi hole anu le apa chun ahin ngai zingun ti tu chung chang thu hi khosung veng sung mi ho zeng in zong an he so tan khosung mi pi ho hin ti tu hi angola thilha to ki vop hi dingin anaging mo un angola thilha to ki vop hi e ho ku ki te la zeng in zong ana zin mi khat chu I ham khat ati a hindan normal ahung hi lova a hi le thilhan asungol kawin a pe zeng dingin inagel zivin thimpu ho inaki thoi sa zivin phazong ana phazi thovin a hi hitabang ma chun ti tu chungin zong ana thungin a khomi teu hin thilhavok thilha asunga pansa hidingin anagelun a hi ti tu hi aloi agol apin khompi agol la in zong ana za chumbe in akum nga velbe a hi zeng wangin a paudan akimancha a ho limdan ho mi pi hling ho to anabang zengin a hi ama pa hin anu le apa gen theina ho to nan ananei zin anu komin kazinun nang tabangin vonsi akivon ngai poi ke hi tabang in nen de du in ka thei poi ka ina ka chi ding a hi tai tin asut kesa akikoi tu von ho chu akivon zin a hi alangkha na anu le pa in so veiding voding agut teng lew ina kon zam mang dingin anaki guzin a hi ti tu hi in sunga aneu pen a hin anu le apa koma athu sei ji ho chu a u ten analung don pi jivin hi ji chun a u pau ata pen pa asok chun ti tu thu sei ho hi alungel mai a sei ham a hi lo le min atil set hi ding ham ti khul tu na dingin agra khopi a Sardar Bazar anazon tan a hi azi chu ti tu hin agra khopi a Sardar Bazar la dukan khat kaneye anati a hi heti chun asok le aloi pa chu agra agal hung hon tan Suresh radios kiti dokan chu aga hol hon tan a hi hitia amanin zong a hol jing hon lai zin dokan chu anamu zo hon tapun atha hon zong anachol tan a hi heti chun asok le aloi pa chu ki chol dinga aga to hon le
amasang hona titun ase dokan min Suresh radios chu anamuhon tan hiti chun asok nin zong titu thisei ho hi ata hi a ama hi Athijouva thahpen hiding hamti ginmo na sangta ahin neitan ahi hello so pite ho tu ni khun India gam agra muna Suresh kiti mi khat mi phalo mi nin Athijouva nu choma athapena azilui nu le achate to akimu tu kitna Tusim kidang ta anasei khom kinu hite 1983 komchun agramuna Suresh kiti businessman khat anaumin ama hin Sardar Bazar la Suresh radios kiti dukan khanin electronics thil anazuin ama hin agramuna in khat zong ananezin hichi a inachun azinu ngaita umale achate ni to anule apato anachengin ahi 28 August 1983 komin titupin masang thali masangin nila langin Suresh chu agari kanga chun inlam zona ahung jinglai jin lampi ahin mi phalo mi ni in anachang thi honin Suresh zong in get hongdinga agari akun akum thla lai te in mi phalo te ni chun mei thelin anung langa konin ahin kap honin anazam mang hon tan in maya thalgin chu Suresh in sungmi ten aza pha nun anathlaido un ahile gen maya chun Suresh chu anathitan ahi hichimi phalo te ni chu police on anahol mi khat anamanun ahin amat do pau zong chu imacha lo lovin case chu close anabolun anale tha do tawin ahi Suresh Athijouva chun ada tha azi acha anule apate ho lunggen theita in ana umun Suresh jinu uma inzong azipa dokan chu anavekol tan ahi 1988 kuma titu upa asok le aloi pan titun agra muna dukan khat kanei zetia asei thule ahin khuma sa a azile achate a insungmi to ahin khoho aseidan ho ata among hinam tia khulto dinga anachi honlai ta a chol le nanga akinga apet honlai ta a amasang hona adukan hol hun Suresh radios asogin amu zo chun asok zong dokan sunga chun agasung lu nin ahile dokan sunga chun nupi khat ana umin ama chu koidang hilovin Suresh jinu uma anahin ahi hichun asok nin zong uma za a Suresh kakimu pinom hone atin ahile uma in anadon but laite in asok chu anaki thing zengin ahi azi chu uma thu sei ho zo si chu titu in anasei ho azinu min achate min dokan min chule akithadan asei ho zo se to chun anaki bang su ke ahi alangkhana Suresh jinu uma in chong asok koma ipibola na hung hona ipikin kho uma hitia ka jipa chanchin ka insung umdan ho nehung do jeng hon hin temtin anadongin ahi le asok in jong ama hi agra akun kilometer som la segi agam tha a bargaun kiti khukhana achen dan le anaupa aneu pen pa ti tu thu sei ho alungdon ji a akhul tu le a ahung ahi dan anasejin uma in jong ti tu chun newspaper ho akon anasim do a hichu ama thahpen dana ki sei hinte anatin ahi azi chu hichipha laya hi Suresh case a hello ano umlo news ho headline zenga zong anapang jingji ahi ahin asok nin zong uma ko machun titu hin hichi thu hi apau thei til la kon anasei jing ahi atin ahi hichun uma zong analung dongin ate pile ate pu Suresh nu le pa koma thilum dan ho anasei pin ahi le anu le apa jing zong analung dong honin ahi asok nin zong titu thisei ho a het chen theina din Suresh jinu le anu le apa chu a kho bargaun chi dingin anatimin aman Suresh nu le pa le azinu koma titu het lovin ka khowa chiu hitin titu in na het nuwam sule nang hon zong thudo nei jun tin an sejin hiji chun Suresh in sungmi te azinu uma le anu le apa chu bargaun lam zonin agra apat anakipat do tawin ahi ama ho zong titu te in apha pha uchun in sunga titu bune jinglai chun Suresh in kote hung chu ahin galmun a an ne chu ada than khat khanin anongong ko jin
Chu in ti tun ve vin tu ni kanu le kapa ka in sung mi te ahong tai tin ki pa ta in anasam len a hi ti tun zong anu le apa asopi a u anaw te ako khomin sures nu le pa chu kanu le kapa a hi anatin a hi alang khana uma in ti tu chan chu aven a hi le aza zong achan alung zong adongin a hi azi chu kum nga chapang khanin mi pi hling khat banga thu a sei jeng chu anadat mong hle in a hi ti tu in zong uma chu akoma to din anakovin hi chun dol pur mela a hin khoman hondan a sei jin a hi le uma chu analung dongin a hi azi chu dol pur mela a chi hon hi private life a hin sures le uma ama nin bo an het hon a hi akemu to zovun ti tu in zong polanga maruti car khat kinga chu amun hi chun ka fair car hoiza hi tam tin adongin sures thi zova hi a in sung mi ten hi chi car chu anazo u a hi tai ti tu in zong kum nga chapang cha a hi zeng wangin car chu anatol len a hi lungdon aum na ta khat chu ti tu hin anewa pat car kiti him him anamu kha lo sures in koten a hin tolu amu hi apat na hin alai a hi ti tu hin ama puiza hungda nuwa anaki gel a hi ahin ama puiza ahung lovu a hi ti ake het pha nin ha te in anal hasin sures pa chandan sing chu akoizin akaptan a hi azi chu ama ki gela hi sures pa hi ama pa ta among monga akigel a hi hi chun amhon zong ti tu chu anazol lungdamun chule ti tu hi agra apuya thil dan ho hol chil ding lunggel ananei zun a hi ti tu hi alang khana anu le apa dinga lunghem na khat anasu do tan a hi ti tu chu apat na dingin agra anapui zun athusei ho ata among hinam ti hetu theina din asok le uma ho chun planning anabolun a hi tes khat na chun ti tu chu karlin anapo un sures dukan mai apha pha uwa chun kinga palovin gari chu ha ta in anatol paizun a hi ahin garin sures dukan a kho khel khel a chun ti tu chu ahung euza in gari ngawin ka dukan I khel ta ve hoya nei pui go no hamtin ahin sejin a hi ama hin bazar sunglam pi le dukan ho abona anhet su ke a hi ti tu chu sures dukan sunga anapuilu nun a hi le a chon dan le akiman sa dan ho kum nga chapang to anabang pun hi chi se hilovin dukan sung chu hoilai ki sim pha a hoilai chu sures lai banga na lai hamti ho ana he su ke zin a hi athum na dingin ti tu chu sures inin anapui ki nun ahin in ahlun masanga hi sures cha te ni chu chapang dang tampi to ana khom sa un ahin hi chi chapang tampi khom ho la achun sures cha te ni chu an he ki nin a hi hi chi zo chun sures hi thahpen mong mong a hi ti an he chen tawin a hi professor dr Antonia Mills in sures in dan le achon dan ho hoita in study anabolin sures in sungmi ten asei nawa sures chu milung kho le milung chom ta mi a hi ativin chule ti tu jong sures asei banguwa hi alung jong kho a alung jong chom ki a hi titun asei na a 28 August 1989 kuma ama anakap li pasal mini la a khat chu business abor kompi aloi ho mama a hi dan le amel jong hoita a he dan thu asejin a hi police hon jong ti tu sei bangin hi chi pasal pa mi phalo pa chu anamanun thudo anani zun a hi le hi chi mi phalo pa chun athil bol sures atha dan ho zo se ana sei do su ke jin a hi hichi a kun chun 1983 kuma sures murder case ki close sa chu atha ben anahong ki tawin a hi ti tu chu kunin anako vun incident ho zo si ki chi tain anadongun hichi ke sa mi zo se lungdon na pen chu sures postmortem report le ti tu bart mark report a kun a hi sures hi mei thala aluchang ni ve aniki kap a hi hitabang ma chun ti tu ahung pe na pa na hi aluchanga tinapon ni to hungpin tha a hi ti tu luchanga tinapon le sures luchanga meichang ki kap na chu amun ki bang chet a hi Dr. Antonia Mills in zong ti tu le sures chungchang study abol zo se kut anapin hichi a ko nin agra ko nin zong ti tu hi sures thahpen a hi tin anaphung do un
chule Suresh thatte ni chu saza anapita vin a hi mi thatte ni chun hi chi ami tha hon pa hi thape nintin ki mando inte ti lunggel zong ananei hon lo be ding a hi ahin Suresh chu anathapi na Athatte ni phu anala a hi Suresh hi Athijouva athapin kina hi mi chom chunga anapi nga amin zong ti tu anakiti a hi tai Athat chu Suresh hi jing zong le ama athapin a hi ta zia chu azinu uma to zong avialin anacheng khom thei tapun chule acha te ni dingin apa anahi thei tapun a hi सुरेश titu chu वर्मा का anu कत्ल le apan 28 ahin अगस्त khoma साल sa a azi 1983 acha में anu हुआ। le उन्होंने apa उसके ho बाद एक koma पुरअमन जिंदगी जीने anapui का फैसला zivin किया और ahin योगा ama और athapi na नेचुरोपैथी में anu le मास्टर्स apa डिग्री हासिल koma की। ana 2012 jingtan से वो उत्तर le kha प्रदेश की hoita in बनारस हिंदू anasimin यूनिवर्सिटी में tu असिस्टेंट hinti tu प्रोफेसर ahi lo le toran sing hi Banaras a assistant professor ahi tan ahi tu ni chanin toran singin agra muna a in lui ho agavilzi na laizin ahi ale so pite ho nangin reincarnation ahi lo le thapin kiti hi nata sanem e ho ku kite thusima khangnei iti ho to hindu te sa kho a thapin atiu hi iti na hle khenem thusim achai na change hin ngai zo se chunga kipa thu ka hin sei ki ne ka kipa e